Singap kumno kren Lionel Messi po Lautaro Martinez habawai jingel kai Persia ya ke England. Hadin bek Argentina kala penlim ke England da argo lawai haka semifinal pan yorung syaka final haka interview uwai reporter ula keli yo Messi hato pisno kumno ya ke jingong jong kibreu paka FIFA kaya syak siliang pada kuat yapi panpoi sya ke final. Henry Messi ula jubab dek boong om syam ladon mano pa ai yangi Henry kane baro kadai ke jing tre shitom jongi pangi sapoi biang ha ke final. Pat Messi ula ban biang dek boong ai ba gibrukin kan kat ka baki kimon namar walada ngingi job kapenong yaki paki in snosi te paralog kinekin kidai ki jingkren jong Lionel Messi habakeli yau hato ke FIFA kaya syak siliang sisan ya ke Argentina te paralog pisngau kumno ya kene ke jing jubab jong Lionel Messi persya ya ki breu ki ba isi yaki te paralog so drop ki jing so jong pi apa ke comment section te menta alengina ngapno sa ke jingkren jong Lautaro Martinez ha ke interview haba ke Argentina kalala penlim ke England da argo lawai ha ke interview Lautaro Martinez ula yamrang ba namar ula kenmau ya kam ke ba ukupa ule ha ke jing jong u ta ke ba uong nadu kapor ba ipa ila pentit ya ke football boot ke benikong jonga ngalaju angnut pat ngalaju dream panga ngan soyo tap yakum kane ke gol bot ula ong biang pangatip pangan soyo tap yakum kane ke gol kabadai ka winning goal namenta ke Argentina te paralog kaneken kedai kata kecingkan jung Lautaro Martinez haka interview hadin kilala ban penlim ya ke England te argo lawai te paralog ning bakane ka nam job ke Argentina kalapoi biang haka final ya bot jong ke FIFA World Cup par haka final ke Argentina kan yakun Persia ya ke Spain pat paralog katkum ke jingpe jong pi dapeng kini ki artri ki tim kata ke Spain pat ke Argentina mano try bakam klan pan mano try pan yokur ya kanam job pan yorak sendon ya ke FIFA World Cup menta usnam te paralog so drop ke prediction jong pi hapo ke comment section te paralog menta ke sengi tang kini ki video ki pakendiat kublai shibun.